jewe ntabwo ndi mu bantu bahakana yuko Kongo cyangwa se abakongomani batagiranirana urwango. Oya, baragiranira urwango kuko abanyamurenge nje mvukamo rimwe na rimwe bakubonanye n'umufurero. Ndabikubwira ndaza kubigusobanuramo bimwe mu bikorwa nje banziza nivyo nukuba close n'ayandi mo. Byari bigoye cyane ko tuzotahura imitwe y'uyu munyapolitike w'u Rwanda ariwe Kagame waje akakreye ikintu kitwicisha mu nyuma akagaruka ariwe aje ngo kuduhoza amarira. Ivyo ku bantu batari baza amatirimbukanya ubwoko bwiza bw'Imana butagira ikindi kintu cyo hirya no hino, byari bigoye kumwumva, byari bigoye kumutahura. Rero niyo mpamvu n'ubu ngubu nta banyamurenge benshi barabitahura, ariko abamaze kubitahura bari bo bose bari determine guhakikisha yuko isi imenye ikibazo cy'intambara yabo kabisa. Turambiwe abantu biriza ngo bariko baraturira ko tugowe kandi nyuma aribo bari kuducumita inkota. Burya uzirinde ko injiji irambigwa ubuhemu yikorera, kuko injiji yo nukuvuga ngo injiji kugira ngo izogera hitahura y'ukuri kuyihemukira biba byaratevye. Ibitahura ari uko byagonze umutima ikagenda ikarambirwa. Nivyo bibazo twebwe dufite uyu munsi. Turarambiwe ubwicanyi twakorewe na leta y'u Rwanda ya Kagame, turarambiwe uko adufata uko ariko kose. Amenye ko wa muntu uhohoterwa ntatake, wenda wa muntu bari bazi ko atazosobanukirwa ibimubaho, aho abimenyeye, aho abirambiriwe, reaction ishobora kuba mbi gusumba. Ikibazo umuntu yose cyabase mbega none u Rwanda gogo rugira ivyo bintu kubw'inyungu izihe bo bako banaganye nini bariko bunguka iki? Bari abantu batahuye ico Kongo ifite yaba ari munsi y'ubutaka no hejuru y'ubutaka. Ntambara n'ureba dire ukuntu yagiye iba, zimwe zageze ziba hagati y'imyaka 10 yindi 10 cyangwa se hagati y'imyaka 6. Nukuvuga ngo bategura intambara bari busahuriremwo ivyo bazoja gukoresha ico gihe cyose. Ejo bakagaruka ngo bubatse imihanda, ngo bubatse zare ngo bagize gute, ngo ibindi bihugu ngo biracakinye ngo bariyubatse. Bijya bintu bakoresha rero babikura muri Kongo cyane rwose. None hari amastade mu Rwanda resource wewe uzibafite nezi ngira bafise susore nabo nyene bafise ubutari buhe bwitwa gute. Umunyamurenge ashobora kugirirwa nabi azize Kagame batarahura na rimwe. Abanyamurenge benshi bazabivuga ngo none se ngo konca ngo muri Kongo ngo umuntu ngo akambya ngo we Rwanda ngo we sura ya Kagame. Sura ya Kagame kubera yuko iyo sura ntabwo ari isura, kuko Kagame ni mwiza ku maso ntavuze ko ari mubi. Ntabwo isura bavuga ari yiwe, ni isura y'ibikorwa bibi yinjije muri Kongo. Arangije kwinjiza muri Kongo ayitirira ko ari abanyamurenge. Iyo sura rero niyo dukeneye kwiyuhagira tukoga tugaca. Umukongomani mugenzi wanje akazamona nk'umukongomani ntabone Kagame, ntabone n'igicucucucu kiwe mu mugongo wanje. Habaho kategori z'abagabo batatu. Habaho umugabo w'umugore, w'umugore wiwe, umugabo w'umugore w'umugore wiwe yashatse. Hakabaho umugabo w'abagabo, wa wundi usanga tugize nk'akabaza tuvuga ati reka duhamagare Fulani tumubwire ibi. Hakaba n'umugabo w'igihugu w'amahanga. Uri kumva uyu president wanyu rero mbere impamvu yitwa Sebarundi, kandi mwagize neza ko iryo zina riri unique nta handi ndabyumva, aho umutegetsi w'igihugu yitirirwa umuvyeyi wa bose. Ukumva Sebarundi iryo zina mwafashe ni izina ryiza, kandi niryo ryari mubereye kuko yari se w'abarundi nyine. Yararajwe inshinga n'ibibazo by'u Burundi ndetse n'iby'abarundi. None aho yambukiye muri Kongo akadufasha kugarura amahoro, nukuvuga ngo amahoro nimba amahoro mu gihugu agomba kuba 100%, tukaba dufite na 30%, reka mvuge gutyo ko dufite ibibazo. Ayo yose tuyakesha leta y'u Burundi kufatanye na leta yacu. Rero urumva ko yasimvye igihugu, yarenze igihugu kimwe, ntakiri ise Sebarundi. Ubu ni se w'abakongomani, ni se w'abanyarwanda barambi ubutegetsi bubi nkuko babivuga, nawe yaravyivugiye ni se. Jirani mwema ni zaidi ya ndugu kutoka tumboni, sina zaidi ya shukurani, hii wimbo ni wako ndaishimie. Bonjour
mesdames et messieurs, for the Buja Flavor, this is Irebe Media, the one of the best for this industry Buja Flavor. Chakini mukurisha kibazanira, bisha muvuga muri industry Buja Flavor. Nk'uko tubikora, reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hamadusura dukengurukira, nabwo akunze bisamirizi Irebe FM. Mudasira kudukurikirana imisi yose kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiyacimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Ndagukingurukira nawe wese wamudukurikirana kuri no rubuga rwacu ariko rwanyugwa Irebe Media. Nukuri big up sana vraiment. Imana iguhezagire izokwamishira mu kuboko mu vyiwawe no mu vyanyu. Yes, ndakubarati rero kuri mikuru na Beni behind the camera ni CK Professional. Uyu munsi naho rero ni wa munsi bakubwira ati nile siku tamu sana. Ndazi ni benshi mwarabonye tumwakira ku kibuga c'indege unawusa ubundi ni Galas. Twaragize akaganiro gato ko kumwakira, ndazi benshi mwandikira muri commentaire ati Beni turashaka yuko uyo muntu mumuvugisha canke mumugirisha ikiganiro mu mwanya muremure, umwanya muramvuye, mukumbure atwiganire byinshi kubijanye n'ibitwo turumva, nuvuga hakurya, nuvuga ku mubanyi w'umukongomani, ati mbega ikibazo gihari nuvuga muri Kongo ni giki biko biva kuki, mbega umunyamurenge wewe ko avugwamwo cyane, mbega yo abifise mu ruharu ruhe, mbega Uburundi ko twumva ko barako barabuvuga muri ibi nibi, mbati mbega ni kubera iki canke ni kubera iki Galasi we yahisemwo nuvuga kutubarira yuko se Barundi wacu atari se Barundi gusa ari se mahanga. Jirani mwema ni zaidi ya ndugu kutoka tumboni. Jirani mwema ni zaidi ya ndugu kutoka tumboni. Sina zaidi ya shukurani, hii wimbo ni wako ndaishimie. Se Barundi we amahoro aganze Kongo ni Burundi. Amahoro aganze Kongo Burundi. Yes, amani dumu Kongo Burundi. This your boy Galas, umwana w'umunyamurenge. Salama kaka. Salama sana. Biraza neza kabisa. It's your boy Galas, umwana w'umunyamurenge. Ako kantu rero di hatari wallahi. Biraza neza kabisa, biracamo. Abariko baradukurikirana novuga kuri no rubuga rwa Irebe Media, uyu munsi mwihangane tuza kuvuga ikinyamurenge. Leo ni kinyamurenge tu. Ebana mujikaze, Kiswahili kidogo, Kirundi kidogo. Leo tunaongea ni kinyamurenge leo. Bimeze gute Galasi? Ndashima Imana kabisa. Ndanezerewe. Warakurikiranye iki? Natwe ni bon. Turashima Imana. Warakurikiranye ikiganiro twakoze twakira ku kibuga c'indege? Naragikurikiranye. Cyagize feedback nziza cyane gose. Abantu baracishimiye, barekarama ko ari kigufi, ariko nticari n'ikiganiro cyane, ngira ngo cyari kaze ariko muraduhereza kabisa. Welcome in your country. Kushimira Irebe FM ego ubwitange kuza kuntora ku kibuga c'indege. Mwagize neza. Asante sana, turagushimira cyane ko baraduhaye ujya mwanya, kuko benshi baraza bakatubara ati bana turafatiriwe sana aribyo tugiyemo, ngo sanga ikiganiro gikozwe ariko waremeye uraduha umwanya. Byatweretse yuko uri Umurundi. Ndi Umurundi kabisa. Yes, kumbure abantu benshi bagumye bati mbega turakeneye kumenya umwidondoro ukwiye wa Galasi. Galasi ninde? Galasi avuka he? Galasi ko avuga ngo yarabaye mu Burundi, yabaye mu Burundi ryari? Ngo burya Galasi ko tumuntu umenga afise ADN y'ikirundi, burya niyo bari Umurundi. Byoshoboka navyo tuzobimubaza nitwakorana ikiganiro gikubati rero umwidondoro wa Galasi n'ubuhe. Asante sana. Galasi ni umukongomani, umusore w'umukongomani ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. Hanyuma navukiye muri Kongo mu ntara yitwa Katanga, muri village bita Vyura. Niho navukiye. Navutse 95. Tugeze 98 intambara iraba. Iyo ntambara ya 98 niyo yatumye twebwe duhunga tuva mu gihugu cacu nkurira mu bihugu nyine nk'izindi mpunzi. Uko niko naje kwisangana hano mu Burundi. So ngira ngo nuko nguko, ariko Uburundi burya hari umugani bakunda guca bavuga ngo iso suwakuvyaye ahubwo nuwakureze. Rero Uburundi mvuze ko ari abavyeyi banje, ntabwo no bambeshe kuko nigiye hano primaire yose, nkigira segonderi. Bashiki banje baraharongorerwa. Mushiki banje nkurikira ubugira kabiri arongowe n'Umurundi. Umurundi kazi hano. Ni umusirikare, umugabo we ni umusirikare w'ingabo z'Uburundi kabisa. So hano ni muhira kabisa. Umva Galasi aba umu brother akongera kandi akaba bofe.
cyane. Ego Galas, turakeneye kumenya ati mbega Galas amaze kuba aca ubwenge. Kwa kundi umwana aravuka akagira imyaka yo guca ubwenge, akamenya abavyeyi biwe, akamenya aho bavuka, akamenya umuryango avamwo. Umaze guca ubwenge kumva ati eba ndi umunyamurenge. Wiyumvise umeze gute? Turakeneye kumva feelings like wiyumviriye. Kuba umunyamurenge jewe sinza mbumu extremiste cyane cyangwa umuheza nguni. Kuba umunyamurenge ni ikintu nishimira, ariko sinovuga ngo umunsi navutse nsanga ndi umunyamurenge numvisha ari ikintu special. Jewe kwanza nakuze nzi ko umuntu abantu nyine ari abantu nk'abandi bose. Ati kubera iki? Urumva sinakuriye muri Kongo. Duhunze mfite imyaka 3 twavuye muri Zura dushikira Uvira gatoya, mu nyuma turahunga tuja mu Rwanda. Tuhamara igihe gitoya tubona kuza mu Burundi. Aho hantu hose ahantu twagiye tuba nahabanaga n'abantu benshi batari abanyamurenge cyane cyane. Rero niyo mpamvu numva nta kintu novuga mu byukuri kispesho nohita mbona mvuka nkumva ngo ndi umunyamurenge ngo naciye numva meza amababa ngo cyangwa ngo biranezera. Ni byiza, ndi proud y'uwo ndiwe, ndi umunyamurenge, ndetse ahanini kanashimira ko nkabane ndi n'umukongomani. So ariko si ikintu novuga ko ari ikintu kirenze cyane, mbona ko umuntu ari kimwe n'undi. Ibyo ni nk'amazina batwita. Ego ni ikibazo kumbere abantu benshi bakunze kukibaza. Ati mbega ho bari itandukaniro riri hagati y'umunyamurenge n'umunyarwanda? None hari itandukaniro riba hagati y'umurundi n'umuethiopia? Oya sinibaza. Sinibaza. Rero itandukaniro ahanini novuga riri hagati y'umunyamurenge n'umunyarwanda ni nkiri riri hagati y'umunya-Ethiopia n'umurundi. Ndari kubwira nuko umunyamurenge n'umukongomani, umunyarwanda n'umunyarwanda tutandukanyijwe already n'amazina y'ibihugu bibiri dukomokamo. Ariko ngarutse kuri cya kintu umuntu wese n'umwe ni kimwe nuko umurundi ari umurundi, wa munya-Ethiopia nakubyaka umunya-Ethiopia, ariko itandukaniro rirahari. Itandukaniro ni ya mazina twiswe twitiriwe ibihugu byacu. So dutandukanyijwe n'imbibi z'ibihugu, dutandukanyijwe na nationalite zacu, ariko tugarutse ku umuntu ni nkundi, niko no bisobanura. Kirumvikana neza cyane kandi asante sana, kiganiro kugenda neza cyane. Ni Galas nakubarira ati umuhungu w'umunyamurenge sha wallahi. Tuzogira kandi ati umuhungu w'umurundi wallahi kabisa kabisa. Yes, kumbure turabandanya. Ni ikibazo kumbure umuntu acifuza kandi kubaza Galas. Mu minsi imyaka yahera je nakuze nko mu 2006 2005 numva ubwoko bw'abanyamurenge buriko buratereranwa. Umunyarwanda akavuga ati ngo sabanyarwanda, umukongomani akavuga ngo sabakongomani. Ivyo kumbere byari bivuye kuki, byari bitewe niki? Tuko turakurikirana neza kuvyo watubariye mu ntango, watubariye ngo harabaye intambara yo muri 98 umunyamurenga atitangura kwitwa impunzi, ariko amamuko yiwe ari yo muri Kongo. Kureke none haba ukumutererana ngo si umunyarwanda ngo si umukongomani, kwari kubera iki? Urakoze cyane. Iki kibazo ni kigari gose, kugisubiza birasaba gusubira inyuma ho bukeye, kubera ko ni ikibazo giteje ama polemique cyangwa ni giteje ingorane nyinshi muri ibi bihe cyane gose. Ugasanga abantu barasubiranamwo, mugabo kwa kundi banasubiranamwo barapfa ubusa kuko abenshi ntibabizi. Mu byukuri novuga ko ibibazo ahanini nubwo mwisi ibibazo bihoraho, ariko ahanini ibibazo byakomeye guhera muri 96 nibwo habaye intambara ya AFDL, igihe bahirikaga ubutegetsi bwa Mobutu bariko barashiraho ubutegetsi bwa Kabila. Iyo ntambara rero ya Kabila yari iherekejwe n'abanyarwanda. Kabila Pere. Abantu barabizi ko aribo bamufashe gufata igihugu. Mugabo intambara iyo ariyo yose igira inyito, igira impamvu y'intambara. Muri izo mpamvu z'intambara rero hari harimo ico kintu bitwajije n'ubundi cyo kuvuga ngo kubera ko mu Rwanda hari hamaze kuba genocide muri 1994. Ingabo za Habyarimana ziratsindwa, zimaze gutsindwa zihungira muri Kongo. Niyo twita ngo ni FDLR. Okay, FDLR uko mzumva, FDLR bavuga ko ari umutwe wavutse mu bihumbi 2000. Muri 2000. Muri 2000. Rero urumva yavutse genocide yarabaye. Ahubwo ngira ngo abahunze ico gihe babitaga FAR. Nimba ntibeshe, ariko ndumva ariko bimeze. Noneho rero barahunga.
bajiriya kubera ko icyo gihe u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bwa Habyarimana bwari close cyangwa bwari inshuti n'ubuyobozi bwa Mobutu abahereza icumbi. Abahereje icumbi rero niko ababatsinze arizo ngabo za FPR bashatse kubakurikira gushika muri Kongo, gushika muri Kongo. Ariko mu gushaka kubakurikira baprofitaho abantu bari kurwanya ubutegetsi bwa Mobutu barimo ba Kabila n'abandi. Rero bagirana ibyo bumvikanye, amasezerano yabo, amasezerano yo kuvuga yuko babafasha nabo bagakurako iriya ngoma, ariko babafasha gukuraho iriya ngoma nabo bakazobafasha kugwanya umwanzi wabo arizo za ngabo z'u Rwanda za kera za Habyarimana ziri muri Kongo. Babyumvikanaho bigenda gutya. Mu kugera iriya rero uko intambara yabaga, hari igihe usanga intambara bagenda bayishakira inyito izina kugira ngo bigire impamvu nyamukuru mu Rwanda. Niho hagiye hazamo na bya bintu urabona ko barambutse bari abantu bo muri FPR baza gufatikanya na Kabila, hama baza gushaka abagabo b'abanyamurenge aribo baza Alias Ruberwa ba Moise Nyarugabo, barabifashisha kugira ngo intambara yitirirwe ubwoko bw'abatutsi nk'uko bo bajya batwita n'abanyamurenge, ariko bo ndi kuvuga mu nyito yabo. Nuko rero intambara yabaye irangije kuba, urumva abakongomani bararwanye guhera za Goma baragenda bagera za Kinshasa. Uko bagendaga barwana kugeza bafata Kinshasa, abakongomani barababonaga, babonaga ko harimo ingabo z'u Rwanda. Izo ngabo z'u Rwanda niba abatutsi ba FPR bari bamaze gufata igihugu. None mu gufata rero ubuyobozi bageze i Kinshasa, nibwo baciye Kabila yababwiye ngo mu byo azobahemba cyangwa akurikije bya bindi bumvikanye, yabarababwiye ati ubwo mudufashe tugahegera ku butegetsi, namwe umuntu wanyu ninshake ndamugira umukuru w'ingabo, narangiza kuba umukuru w'ingabo kugira ngo noneho aba ari we uhagararira operasiyo wenyene yo kurasa babanzi banyu. Uri kumva? Uko niko Kabarebe yabaye chef d'état major wa Kongo nkuko mubyumva. Ntabwo ahanini zari imbaraga zidasanzwe, ahubwo nje ku ruhande rwanje rimwe no kumva, ariko ni analize zahari, no kumva Kabila mzee yarababereye intwari mu kubahiriza ivyo bari bavuganye mbere yuko intambara itangira. Umva ico yabahaye element fort kugira ngo ikontrole izo operation zo kurwanya baba zangabo za Habyarimana kubera nabo babagejeje ku butegetsi. Burya Kabarebe bivugwa ko yabaye umukuru w'ingabo za Kongo hafi umwaka wose, kugira ngo bahasha abo bantu. Kabila rero haheze igihe arababwira ati sawa rero, yaramaze kubona ko bariko baradurumbanya ibintu, aho guhiga abanzi babo bakita ahubwo ku nyungu basanze muri Kongo. Niho batangiye kumenya agaciro ka Kongo icyo arico. Ni hahandi bavuga ngo aho inyamaswa runaka ndashatse kuvuga bidasa nk'utukanye yaririye ntihava. Aho rero bumvishije uburyohe bwa Kongo, ingorane zatangiriye aho kugeza ubu. Muze yababwira ati rero nimusubireyo, nimurangiza gusubirayo muturekere igihugu, mwaradufashije kugifata turavyemera, kandi natwe ivyo twabemereye twarabikoze, rero musubireyo. Baca baranga banga gusubirayo. Banze gusubirayo rero ico gihe nibwo baciye bavuga ati nimba twirukanye wewe turasubira inyuma kandi tugaruke tukugwanye nawe tugukureho. Uri kurumva? Niho rero baciye basubira inyuma bava i Kinshasa basubira za Goma. Goma batangiriza ikindi cyitwa RCD. RCD rero mu kuyitangiza niho cyane bano bagabo b'abanyamurenge bagaragaye mu ntambara za Kongo. Barimo ba Alias Nabaki n'abanyarugabo Moise. Urumva Kabila yarababwiye ati, yabwiye abanyarwanda ngo nibasubireyo. Aca hamagara na ba bagabo b'abanyamurenge ati mwebweho muri abakongomani turabizi abanyamurenge. Yarabazi Kabila we yarabazi. Rero abanyarwanda nibasubireyo mwebwe mugume mu gihugu dukore. Ba abanyarwanda barababwira ati naha muri ni twebwe twahabagejeje tukivuga gutya, muhindukire dusubirane. Basubirana hehe? Igoma. Basubiranye Igoma rero
urumva bageze Igoma nibwo batangije ko hatangiye iyindi ntambara y'abanyamurenge ngo kubera yuko ngo Kabila yabirukanye ngo abita abanyarwanda kandi Kabila yari yabwiye abanyarwanda kugenda ariko abanyamurenge n'abakongomani kibari bari yego rero bariya rero baca baretiramo ya mapiyo barayajana kugira ngo bace ubundi iyo confusion iri uyu munsi naho yatangiriye baca baratangira ati rero nimuze tujane babizeza inyungu zabo za politiki hari nazo baje kugeraho zatumye Azarias Ruberwa aba vice president wa Congo biciye muri bya biganiro byaremye leta bita ngo M+4 rero baragenda bageze kuri Goma bavuga ko Kabila yanze abanyamurenge kandi abanyamurenge hari abakongomani nk'abandi yababwiye ngo nibasubire mu Rwanda mugabo siko kwari ukuri rero batangiye kurwana baragwana kugeza igihe bafashe igice kinini gishobora kuba ari igice kimwe ca kabiri ca Kongo ni nabyo byaje kuvamo ino mishikirano kugeza nyene iyo mishikirano kugeza Azarias yabaye vice president muri izo ntambara zose zabaye urumva abakongomani population isanzwe aho niho batangiye kwirasira abanyamurenge byacana baratangura kwanga batangira kwanga abanyamurenge kubera iki kubera yuko bazi ngo nibo banyine intambara kandi mu by'ukuri intambara itari yacu ahubwo yari ya FPR ya Kagame yaje ishaka kwiyambika biba nka motif iyo yaraje yiyambika isura yacu y'abanyamurenge kugira ngo intambara ntitwe ko ari igihugu kiri gutera ikindi cyangwa gikeneye izindi nyungu igakoresha ngo n'abanyamurenge noneho ikabwira abandi b'abanyamurenge nibo bajaga ku mateleviziyo ati turi kwicwa turi kugira gute kandi aribo bazanye intambara rero bituma amoko asubiranamo guhera icyo gihe kugeza ubu Kongo yagiye igira ibibazo by'amoko cyane gose n'ubu bibamo jewe ntabwo ndi mu bantu bahakana yuko Kongo cyangwa se abakongomani batagiranirana urwango oya baragiranira urwango kuko abanyamurenge nje mvukamo rimwe na rimwe bakubonanye n'umufurero ndabikubwira ndaza kuri gusobanuramo bimwe mu bikorwa nje banziza nivyo nukuba close n'ayandi moko rero umuntu extremisme cyangwa se kugira icyo kintu cyo kwiyekata abandi bantu ntabwo novuga ko kibaho iyo kiri mu wundi muntu cyari umunyamurenge ngo nikigera mu wundi munyamurenge ngishakira irindi zina kuri kumva urwanko n'urwanko nimba uri umunyamurenge wangu undi munyamahanga urwo n'urwanko nimba ari umunyamahanga ukwanga n'urwanko so icyo kintu cyabaye kinini cyane gose kimaze kuba kinini gitera amoko kugira amacakubiri bamwe bakanga abanyamurenge n'abanyamurenge nabo bakabanga kubera iki kuko nyine amoko amwe namwe yagiye yica abanyamurenge ariko akabica kubera bo bazi ko aribo bari guteza intambara ati noneho gutandukanya abanyamurenge n'abanyarwanda zarananiranye ingora bahizi kugeza n'ubu niyo mpamvu n'uyu munsi noba ndi proud ya Kongo novugira Kongo nogwanira Kongo kuko njenze uwo ndiwe ndisobanukiwe zivye intambara byose ariko ugasanga hari umukongomani mugenzi wanje arakubwira ati wenda nushaka uvugire Kongo nushaka ugire gute we Rwanda kubera iki haracarimo confusion iri mu moko duturanye ni nayo iri mu banyamurenge ni kimwe nuko n'umunyamurenge niyo yobona umuntu undi mukongomani wo mu yandi moko amubwira ati turabakunda twebwe turabizi ko muri abakongomani nyabo ahita atekereza ko ahubwo nyuma y'iryo jambo amubwiye hari ibindi bibi bibyihishe mata ahubwo yaje kuneka nyiki kubera byasize umwijyane ariko n'umwuka mubi wazanywe na FPR uwavuze yuko ngo amacakubiri ngo nikigwanisho ngo cita cyane ngo kandi cy'umwanya muremure cyane kabisa ama generation amacakubiri arahitanye abantu gose ego ni kumbure ari imvugo imaze imisiri kiravugwa ari kintu ariko uravuga ati ngo abanyarwanda FPR yaje igwana na Kongo kumbere kubw'inyungu zabo ariko bifashisha impuzu canke isura y'umunyamurenge ariko kuri ndi ruhande bo bakavuga ati ngo twebwe tuje gutabara ubwoko bw'abatutsi buriko buricwa muri Kongo ivyo navyo gute ivyo ngivyo niyo yiyo politike igoranye gusobanukirwa Imana imbabare ntihagire umunyamurenge unyumva nabi twebwe umunyamurenge ahari ku isi twarabaye hano mu Burundi murabizi nabo bandi babaye mu Rwanda na za Amerika ubagezeyo abanyamurenge ni nk'umuntu wogereranya n'intama umunyamurenge utamwenderanyije nta ngorane mugirana
noneho twari abantu twisanze cyane mu bintu by'iyobokamana bituma menya n'umutima mubi agenda agira iyindi miterere myiza itandukanye kubera ubwo bumana twakiriye muri twe. Rero icyo nari mbivugiyeho ni iki ngiki, bano bantu nkuko nari mbigusobanurira bo baduteje intambara, bategura intambara bonyine ku giti cyabo, bamaze gutegura intambara, intambara iraba isubirishanyamo abanyagihugu nabiguhereye hejuru, abanyagihugu batangira kutwikanga ko tubica kandi natwe turi abakongomani bagenzi babo, nabo ababishoboye. Urumva njyewe nibyo nza mvuga ngarutse kuri uyu munsi. Urabona muri Kongo hariho ibintu byinshi, abanyamurenge bafite ikintu kimwe twirwaneho, abafurero bakagira mayimayi, ugiye mu babembe usanga ibindi amapari, byahise bituma buri tribu zose zigenda zikorera nk'ikintu cy'igisirikare cyabo cyo kwitabara. Uri kumva cyo kwitabara kuko babaga bazi ati abanyamurenge bazotwica, abanyamurenge natwe bazatwica, reka natwe tube turi ready. Kumbi byatanguriye kuri uwo muntu cyangwa se kuri ico kintu cyabo bantu batungiye urutoki abene igihugu bagenzi bacu ataba n'abanyamahanga, kandi tutari abanyamahanga, nta mukongomani batwise umunyamahanga. Zatangiriye kuri uwo wiyita mwene wacu, atwita umunyamahanga kubw'ikinyoma, abizi ko ari ikinyoma ariko kubw'inyungu ze. Rero hari ababyakiriye ibyo bintu kugeza n'uyu munsi bakibifite ntibarabicira. Izo nizo ngaruka duhura nazo. Hakaba hari uwo kugira nabi musangiye igihugu, musangiye amaraso, musangiye inkomoko, hari undi mukongomani mugenzi wawe kubera icyo yatamitswe cy'ikinyoma, kumbi ntibazi ukuri, ntibazi ikibiri cyabitumye. Rero no kubanyamurenge twebwe twakuze turi aborozi, haza kuza ikintu cy'iyobokamana, biragenda bituba mu maraso muri twebwe bitewe na village. Abantu nza mbona tugiye kumera kimwe n'abamasayi, kuko abamasayi nibo usanga mu bamasayi abantu biza ari bake, ni ukorora, ni ukugira uti n'abanyamurenge niko bameze. Ntabwo ndi gutuka ubwoko bwanjye ngo cyangwa iki, ndabigusobanurira. Rero byari bigoye cyane ko tuzotahura imitwe y'uyu munyapolitike w'u Rwanda ariwe Kagame, waje akakreye ikintu kitwicisha, mu nyuma akagaruka ari we aje ngo kuduhoza amarira. Ivyo ku bantu batari baza amatirimbukanya, ubwoko bwiza bw'Imana butagira ikindi kintu cyo hirya no hino, byari bigoye kumwumva, byari bigoye kumutahura. Rero niyo mpamvu n'ubu ngubu nta banyamurenge benshi barabitahura, ariko abamaze kubitahura bari bo bose bari determine guhakikisha yuko isi imenye ikibazo cy'intambara yacu kabisa. Turambiwe abantu biriza ngo bariko baraturira ko tugowe, kandi nyuma aribo bari kuducumita inkota. Uko niko bintu bimeze kabisa. Uri kurumva? Kandi reka nkubwire ikintu kimwe, twarabaye mu bihugu byinshi kubera iyo myitwarire yo kuba abantu batuje, ari abana beza, nta ngorane, bakaza bavuga ati ngo abanyamurenge ngo ni injiji ziri aho n'abaturage. Kubera iki? Ni ya myitwarire nakubwiye. Mugabo message yanje nohita nanatanga hano, bihangane nta kibazo nshengira amarangamutima. Message yanje notanga, burya uzirinde ko injiji irambigwa ubuhemu yikorera. Kuko injiji yo nukuvuga ngo injiji kugira ngo izogera hitahura y'ukuri kuyihemukira biba byaratevye. Ibitahura ari uko byagonze umutima ikagenda ikarambirwa. Rero mu by'ukuri uko turi kose, uko dufatwa kose n'abanyamahanga cyangwa se aba baduteza intambara, injiji yarambiwe reaction yayo ntizayimira. Uzarebe ngo urugero niho byumva. Urabona umukozi wo mu rugo, uramaze kubona abakozi bo mu rugo bisha abana barera. Burya aja kubera iki abantu benshi usanga basuzugura abakozi bo mu rugo, kumufata nabi, akamufata nk'imbwa, akamufata akamufata nk'umenga ntabwo ari umuntu. Kubera nyine injiji ubyumve nk'umuntu uciriritse, niyo contest impanshaka kubivuga. Kubera aciriritse akaba atona guhangana ngo akubwira ati mbeko nkoreye ibinje sindi umuntu, cya kintu kikagenda kimujya akavyimba umutima, kubugiye agiye gukora reaction, akora reaction mbi ariyo ishobora gutuma yica wa mwana wawe. Urumva wakabakoze ishano, igikorwa kidakorwa n'umuntu, ariko ari we wabanje kumwononera kumurema mu bukoko. Rero nivyo bibazo twebwe dufite uyu munsi. Turarambiwe ubwicanyi twakorewe na leta y'u Rwanda ya Kagame, turarambiwe uko adufata uko ariko kose. Amenye ko wa muntu
uhohoterwa ntatake wenda wa muntu bari bazi ko atazosobanukirwa ibimubaho aho abimenyeye aho abirambiriwe reaction ishobora kuba mbi gusumba kabisa. Niyo mpamvu tuza tuvuga ibi bintu tuzi ko bifite risk yo hejuru ariko ukabona tudatinya kubera iki aha ngaha ni hagati novuga ko kutabivuga ngo tubeho ubuzima nk'ubw'abandi bantu mu gihugu cyacu tumere neza tukaguma gutyo nibi uku tubayeho bingana n'urupfu. Tuvuga ati ibibazo umunyamarenga ariko arahura navyo uyu munsi biriko bivana uvuga kuri president w'u Rwanda 100%. Ndakubwira impamvu kera hari igihe twazaga tubivuga cyangwa se n'abandi tubanjirije kubisobanukirwa hari igihe babivugaga cyangwa se tukabivuga nko mu migani ntiduserutse izina rye tukaba twamutinya ngo urumva ngo hari igihugu byagenze ukunuko ariko iki si ico gihe ati kubera iki byabaga bitewe n'impamvu yuko wavuga ati se uyu muntu noja kumuvugaho gutya wenda ejo nkagira ingorane cyangwa bakambwira ati ibi nibi naho ubu ibihamya biri ku isi yose bamaze gusohoka mu maraporo ya za Loni inshuro tutobara so umujura yarafashwe yaramenyekanye ntaco kwihisha kigihari. Uwo mujura nawe ninde? Twebwe rero ico twifuza ni amahoro leta y'u Rwanda ikwiriye guha abakongomani bose muri rusange kandi nimba amahoro agomba kuronderwa muri Kongo adahari reka leta nk'umuvyeyi wacu ari yaturonderera twese muri rusange apana ntawe twatumiye kutuvugira ibibazo byabo. Kirumvikana neza cyane kandi merci sana. Kumbure ni kibazo umuntu yose cyabase mbega none u Rwanda gogo rugira ivyo bintu kubw'inyungu izihe bo bako banaganye ni bariko bunguka iki baronka niya bwa mbere mu byo twavuze hejuru nakubwiye ko igihe bahawe amahirwe yo kugira ngo bagwanye FDL cyangwa se abatsinzwe reka tubyite gutya nkosora imvugo ko nakubwiye ko hari ubundi buryo numvishe FDL yavuse arono so aho gukora ivyo gusa niho batangiye kumenya ivyo agaciro kako munsi y'ubutaka naho nyene kumure shaka kudusigurira n'ubutare n'agataka n'amabuye y'agaciro ni byinshi amabuye y'agaciro Kongo ifite ibiti bikungahaye byo Kongo ifite buri bintu byose bari abantu batahuye ico Kongo ifite yaba ari munsi y'ubutaka no hejuru y'ubutaka bananirwa kurekura. Uyu munsi tuvuga ati nuvuge ubutari susore ya Kongo yohera Kongo yokigira amahoro. Ndakeka ko ari byo kuko nta kindi kintu giteze izi ntambara. Nagira bari bashaka ubutaka bashaka nuvuga territoire byitwe ko Kongo ari Rwanda. Ubutaka nibwo buzingiyemo ico kintu kandi ubutaka ntibwimurwa. Urumva rero intambara ya Kongo ubu ngubu kubera yuko ivyo Kongo itunze bitazigera bishira ni nako n'intambara yayo igoye gushira mu gihe abakongomani bose tutazohaga intambara ngo dutungire umwanzi wacu rutoki cyane ati tuvire mu buzima. Ico iyo niyo solution naho ubundi kuko ubutunzi bwa Kongo budateze gushira intambara biragoye ko zizoshira nitutemera twebwe kubumwe ngo twigizeyo nk'abakongomani twigizeyo rubanda rundi ruza rushaka kugira gute kwiyitira ko wewe uri kurengana uyu ni uri kurengana erega ivyo tuvuga ivyo bavuga ku bwoko bwacu ko turi kurenganya nibi kandi nakubwiye ko umunyamurenga ashobora kugirirwa nabi azize Kagame batarahura na rimwe abanyamurenge benshi bazabivuga ngo none se ngo konca ngo muri Kongo ngo umuntu ngo akambya ngo we Rwanda ngo we sura ya Kagame sura ya Kagame kubera yuko iyo sura ntabwo ari isura kuko Kagame ni mwiza ku maso ntavuze ko ari mu ntabwo isura bavuga ari yiwe ni isura y'ibikorwa bibi yinjije muri Kongo arangije kwinjiza muri Kongo ayitirira ko ari abanyamurenge iyo sura rero niyo dukeneye kwiyuhagira tukoga tugaca umukongomani mugenzi wanje akazamona nk'umukongomani ntabone Kagame ntabone n'igicucucucu kiwe mu mugongo wawe. Ego merci sana kabisa uragerageje kudusigurira neza kandi ndibaza yuko umuntu ataraza makuru neza yuko unuvuga umunyamurenga ariko arahura n'ibibazo uyu munsi amamuko yavyo byose ni igihugu cy'u Rwanda. Yes merci sana kumbure ari umuntu uyu munsi kumbure yumvise M23 atahura neza ko ari umunyamurenge atahura neza yuko ari umwansi wa Kongo icyo naco umuntu yo gitandukanya gute M23 nayo yo ifite isano hehe n'ibibazo umunyamurenga ariko arahura navyo ivyo bintu niyo yiyo sura nakubwiye twambikwa M23 umuvugizi wayo uyihagarariye umwungirije uhagarariye igisirikare cyayo nta munyamurenga urimo muri abo bose nta munyamurenga urimo nta numwe none bisimwa ni umushi
uri kumva nanga nuwo sinzi niya Turuki iyo ngiyo mu zindi nce za Kongo aho Makenga nuwo w'imasisi ngira ngo uri kumva rero nta munyamurenge uri no mu mutwe uri no muri babandi batanu ba mbere top 5 yabo nta munyamurenge bajya bose nta munyamurenge urimo nta munyamurenge urimo bikagenda gute ko bikitirira ko ari abanyamurenge impamvu babyitirira abanyamurenge ni koze yabo barwanya kubera kutagira koze bagaruka bavuga ko ngo baje kurwanira abanyamurenge n'amateritware barimo bavuga yuko bariko baraproteje abanyamurenge none abanyamurenge barabizi biri no mu bintu byateye umwuka mubi ku buryo ubunyene abanyamurenge bashigikira M23 abenshi bariko barayivaho kubera iki batahuye ko kwa kubabwira ko baje kuvuganira abanyamurenge atari byo ati kubera iki bafashe Bukavu bafata Goma aho bari uyu munsi bageze aho ngaho nubwo bafite imbaraga zabimiriye ariko nta ruhare na rumwe bigeze bagira mu gufasha abanyamurenge bari ruguru mu Minembwe ku buryo abanyamurenge batangiye kuvuga ngo mbe aba bantu bavuga ngo ni twebwe tukabaha imisanzu yacu tukabaha amahera yacu none twebwe ko za ngorane tugifite tukizifite nyine nimba ari abakombozi ari abacunguzi ko batadukomboye ahubwo ko bagenda bafata turiya duce utwo bafashe twose niko intambara mu Minembwe n'umwuka mubi hagati y'amoko y'ubwoko bw'abanyamurenge n'abandi byagendaga biba bibi gusumba kuko uko bafataga igihugu c'abandi niko umukongomani wese wundi yashavuraga akavuga ati aba turi kumwe hano nibo bari kugifata uri kumva kubera yuko abari kukigwanira bavuga ko bari kurwanira umunyamurenge none uri mu Minembwe aho babandi bafashe za none na za sidi batari bumva ari muri insecurity ingana gute rero ibyo nivyo ngorane dufite rero solution kambura babandi umuturanyi wawe nta kwikanga ndetse nawe ntumwikanga kirumvikana niyo mahoro yonyine dukeneye kumbure eco tubifatanya na vya bindi duheruka kubona wa mu general bari bazanye kugira ngo abe umushefu nuvuga wa Kivu nuvuga Uvira iyo ngahama nuvuga abawazarendo baragumuka bavuga ati we n'umunyamurenge n'umunyarwanda tumushaka kumbe tubifatanye n'ivyo biba bifitanye isano kuko nabikubwiye ko hari confusion nk'umwuka w'amadayimoni bateye mu bantu si bose bari babisobanukiwe niyo mpamvu dukeneye kugira ingamba nyinshi za media zo gusobanura ibintu nk'ibi ngibi uri kumva gusa usibye hirya y'ibi muri za propaganda nakubwiye iri ya leta ikoresha kugira ngo yinjire muri Kongo gufata amabuye y'agaciro n'ibindi byose biraza amajoro gatuma idasinzira muri Kongo ikoresha inzira nyinshi hariho abazarendo bamwe na bamwe icamwo ikabwira ati none nk'uwo muntu ari muri leta yanyu ari umunyarwanda gute aribo kandi babikoze umva barabateranya ngubu amakuru yarasakaye ko abagiye babikora amafaranga menshi bagiye bayahabwa na za Mahoro Peace Association uko nukuri ego abakoze biriya bintu bakagumuka bakangujya mu general cyane kabisa bakavuga ko bakiriye amafaranga gasita mu bantu bazi iby'intambara wenda uza wumva mu general bita General Masunzu yego n'ubu ngubu niwe twovuga uyoboye kara gace k'intambara igihe barwanaga n'abanyarwanda intambara yo muri 2000 uza wumva bakubise abanyarwanda kandi barazamutse iwanyu muri 2000 ubwo si cyagiye cyabara wari umwungirije cyangwa bari kumwe oya Rolankunda nejo bundi za 2006 2000 u Rwanda rwigeze kuzamuka kuja kurasa iwacu ruguru mu Minembwe Masunzu arabarasa kabisa baragenda ni naho yubakiye amateka amwe namwe y'ukuntu yahanuye indege z'abanyarwanda rero muri abo mu bari bamwungirije harimo Gasita uriya general nyene yarari Uvira urumva rero abanyarwanda bamufitiye inzigo kubera ko baratakaje abasore baho Gasita bigizemo uruhare bwa mbere icya kabiri batumye batagera ku ntego yabo bari bafite yo gukura abanyamurenge bose muri Kongo ibyo byose byarabaye bigeze gupanga gukura abanyamurenge bose muri Kongo ngo baje mu nkambi ijya mu Rwanda za Kibuye za hehe ngo mu nyuma bazoza babakoresha kudekarara cyangwa kurevandika ngo uburenganzira bwabo bacavuga ati baratwirukanye nimba mutwanze muduhane n'ubutaka baba batwakiriye babutware twe twibera abaturage babo cyangwa se babona uburyo bazaza babwira abanyamurenge ati mugende namwe mutere muje kwigwanaho babatse igihugu baprofite muri za ntambara rero Gasita ntabwo yanzwe n'abakongomani hari politiki biri inyuma kandi bo bari bazi uwo bari kurwanya kuko bazi neza imbaraga afite kuko yigeze kubahangaraho aranabatsinda akiri kumwe na General Masunzu ico gihe ego merci sana birumvikana cyane neza yuko ari ibintu Imana yonyine ikwiye kudufasha nuvuga ubwoko bw'abanyamurenge
bugatahura neza yuko inyungu zabwo dukugwanira igihugu ca Kongo apana kugwanya igihugu ca Kongo. Kumbure tugiye hamwe twese n'ubwoko bwacu bwose bikamera neza tukabumwe, ariko twese twito ko turabakongomana. Na niyo solution yadufashije hano mu Burundi, twese tukamenye ko twese turi bamwe, nta muhutu nta mututsi, twese turi bamwe turabarundi, kandi byiko biradushikana novuga mu nzira y'iterambere. Na nivyo riko biradufasha, urabona n'uyu munsi nako ngigize ikibazo, urabona yuko Burundi burahaguruka ukaja kumbure gutabara hariya uvuga umubanyi inzu yiwihiye nawe iwawe irashikirwa. Nivyo navyo mu vyakira gute nk'abanyamurenge canke nk'abakongomani kumbure kukwitanga ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuja gufasha igihugu ca Kongo muko mu vyakira gute? Mu byukuri ejo mu kaganiro gatoya hari akantu nakomojeho mvuga uburyo perezida w'u Burundi mufata uburyo njewe byandengeye numva nta kigo urumva reka ndakubwire habaho kategori z'abagabo batatu. Habaho umugabo w'umugore w'umugore wiwe umugabo w'umugore w'umugore wiwe yashatse. Ego hakabaho umugabo w'abagabo wa wundi usanga tugize nk'akabaza tuvuga ati reka duhamagare fulani tumubwire ibi. Hakaba n'umugabo w'igihugu w'amahanga. Uri kumva uyu perezida wanyu rero mbere impamvu yitwa Sebarundi kandi mwagize neza ko iryo zina riri unique nta handi ndayumva, aho umutegetsi w'igihugu yitirirwa umuvyeyi wa bose. Ukumva Sebarundi iryo zina mwafashe ni izina ryiza kandi niryo ryari mubereye kuko yari se w'abarundi nyine, yararajwe inshinga n'ibibazo by'u Burundi ndetse n'iby'abarundi. None aho yambukiye muri Kongo akadufasha kugarura amahoro, ni ukuvuga ngo amahoro nimba amahoro mu gihugu agomba kuba 100%, tukaba dufite na 30%, reka mvuge gutyo ko dufite ibibazo ayo yose tuyakesha leta y'u Burundi kufatanye na leta yacu. Rero urumva ko yasimvye igihugu, yarenze igihugu kimwe, ntakiri ise Sebarundi. Ubu ni se w'abakongomani, ni se w'abanyarwanda barambiwe ubutegetsi bubi nkuko babivuga, nawe yaravyivugiye ni se. None ko abanyarwanda batamwemera. Oya none yemerwa na bose, niwe ninde? Ni Imana ntiyemegwa na bose. Cyane gose. Umva ushatse kuvuga ko abanyarwanda bamwemera cyane. Cyane gose. Umva ni se w'abanyarwanda. Umviriza nkubwire, ndakomoza ku kantu kamwe ni message ndakomoza kurara. Kare twigeze kuganira hirya hanze ya kamera, ndakubwira ko nshimira umuhungu bita Simbizi wa Semavumba Buda. Simbizi wa Semavumba ni umunsi jene wa hano mu Burundi. Jene nukuri namumenye ndi muri Kenya kubera ukuntu nabona rwanira ishaka igihugu ciwe. Je sinkunda umuntu urwanira ishaka igihugu ciwe wahohotera ivy'abandi, ariko umuntu kubwa protection y'igihugu ciwe wohaguruka agakora igishoboka cyose, uwo ndamwemera kuko twebwe tuza agaciro k'igihugu kubera ntitwakibayemwo gose. Imyaka hafi ya yose dufite tuyimaze mu buhungiro. Rero Simbizi ari mu basore bahagurutse. Mugabo abandi basore bo ngaha cyane aba influencer, abahanzi nyine abantu bafite amazina azo, naritegereje nsanga bazi ibibazo biri muri kano karere kandi biraza bigakomoza ku Burundi, ntamwe bibageraho. Urabona uburyo perezida wanyu agenda yatakwa kubera ariko aragarukana amahoro, abadashaka amahoro bayandi bateza izo ntambara baca bamufata nabi. Rero izo urabona ibindi bihugu uburyo perezida wabo umukozeho aba ari ikibazo nko mu Rwanda urabibona, unamuvuze gusa kandi we wanamuvuze ivyo akora ntiwanamubesheye, abantu bose barahaguruka. Niyo mpamvu nakubwira ati ni se w'abanyarwanda kuko si bose bumva ivyo Kagame akora, nuko we afite iterabwoba, nico kibazo ateza abantu ubwoba uburyo n'ivyo wizera udahanguriwe kubivuga. Rero abo basore binaha nkabona ntibagira contribution mu kurengera igihugu cabo, mu kuvuganira perezida wabo, mu kugira gute ati kubera iki abenshi umuhanzi wo ngaha wazamutse abazi ko target yiwe ari ukuja mu Rwanda, ngo niyamenyekana mu Rwanda ngo bizoba kandi Burundi umuziki wanyu wamenyekanye mbere ni u Rwanda utaramenyekana. Na mwese murabizi abastari nka Bakidumu nta muziki wabo uragera ku. Ari wavuze ngo umuzi w'umuziki w'u Rwanda ngo ni w'u Burundi. Uko nukuri kandi ntitubijanye muri politike, nabo barabizi barabyemera. None ubwoba bwabateye bwo kumva yuko uvuganiye igihugu cawe ngo takaza ngo public yo mu Rwanda. Erega mu Rwanda nyene aho ngaho hariho n'iyindi
public utakaza kubera utavuganiye igihugu cyawe kandi ufite ijambo ba bandi batemera bujya buyobozi bubakandamije nabo baragutezemo kuba wogira icyo uvuga ko ufite ijambo utarivuze nabo urababura rero ntiwibeshe ko kutavuga bituma ari ukunda kandi ikindi kintu hari ijambo rimwe nshaka kubwira abantu nta muntu n'umwe yo gukura mu buzima igihe cyawe cyo gupfa kitaragera Imana niyo irema umuntu kuva yavuka igashiraho n'imbibi aho atazorenga kuko muri Bible urabizi baravuga ngo yatumenye tukiri urusoro tukiri munda kwa mama mu nda za mama rero ntihakagira ugukanga ngo nukora ibyo uzi ko biri right byanyabyo bikwiriye ngo wenda hari uwo kwambura ubuzima nta kwambura ubuzima azaba ari ubwo wagenewe kandi tuzorusimbuka nta wavukiye kubambwa urohama nta wavukiye kurohama uzobambwa ubwo wagenewe nirwo ikindi jambo rya nyuma mbabwira nuko kenshi hari umuntu wigeze kumbwira usibye ko atari numwe bazaga barimbwira ni muri 2020 sinamenya aho iryo jambo ryavuye ariko ryansigayemo nari muri interview nk'uko umuntu arambaza ni umunyamakuru umwe bamwita ngo ni Bonfils Gapangwa n'icyo kinyamakuru cye kiracahari hari muri 2020 arambaza ngo se ngo ibintu uvuga ngo ntabwo utekereza ko ejo wopfa ukiri mutoya ugakenyuka nico kibazo nagomba ndakubaza ari abantu banditse muri comment ati uyu muhungu aravuga ukuri kwinshi burya dufise ubwoba ko tuzova dusanga turamubuze bakamwica umviriza nkubwire iryo jambo narivuze muri 2020 nukuri nanje sinarinzi meaning ni nko kubaza umuntu gusa akavuga ijambo ariko ubu rigenda rinsubiramo umunsi ku munsi niryo jambo nshaka kugenera abasore badukurikiye b'abarundi n'abakongomani bose muri rusange kuko nitwe tunyotewe amahoro rero baravuga iryo jambo uwo muntu yambajije nimba ndafite ubwoba bw'uko nopfa vuba ngakenyuka urazi gukenyuka no gupfa ugifise imyaka mike rero gukenyuka ntabwo ari ugupfa ugifise imyaka mike uri kumva ahubwo gukenyuka ni ugupfa utaragize icyo wakoze iso wawe yopfa afise imyaka 80 wowe ugapfa ufise 25 ariko bitewe n'ivyo wakoze iso akaba yarakenyutse wewe ukaba wapfiriye igihe kandi ari wewe wapfiriye n'imyaka mike kandi ari wewe wapfiriye imyaka mike kuko gupfa twizerera ko gupfa umuntu atangira gupfa guhera ku munsi atari gukora ibikwiriye gukorwa ivyo yategerezwa gukora ivyo yategerezwaga gukora umuntu atangira gupfa guhera igihe atangiye kunyuranya n'ubushake bw'Imana mu buzima bwiwe so niyo message yanje no ego merci sana kumbure arakantu wavuze kubijanye nanye n'icubahiro kumbure Sebarundi uvuga ati muramushimira cyane ku bikorwa ariko arakora muramuha n'irindi zina ati ni Semahanga si Burundi gusa ariko garanje ukaraba n'ibiko biravuga uyu munsi kubimenyesha makuru bigiye bitandukanye abivyo mu karere ngaha no kumba tubayemo ngaha cyane cyane bariko baravuga yuko Uburundi ngo buriko buragira ihonya bwoko hariya mwebwe nk'abanyamurenge iyo message muyumvise muyakira gute ko tuzi neza yuko Burundi bwagiye hariya kugarukana amahoro ufasha nuvuga igihugu ca Kongo kugira ngo kironka amahoro kuko inzu y'umubanyi kujya bivuze ihiye niba wirashikirwa imbega iyo message muyumvise nk'iryo barabamwambika muca mubivuga uko iki mwebwe muvyakira gute iryo barabamwambika ntidukwire no kuritindaho kuko ababivuga nabo ngaba bangamiye kubera nibo yazibiye kugera ku mupango yabo ikimenyimenyi uyu munsi amahanga arafise uko akurikirana ibintu hari za satellite hari ibiki u Rwanda rwahakanye kenshi ko rutari muri Kongo leta nituvuge Rwanda mwumve leta y'u Rwanda ko u Rwanda nk'ubutaka n'ibiki nta kibazo dufitanye rumaze kubihakana mu vyegeranyo vya Loni n'ibiki byose byasohotse hasohotsemwo iki amafoto n'amavideo yabo bariko barinjira muri Kongo umuriyoni muriyoni barabibona biri mu madokima mu raporo zirenga 3 yerekana agaragaza neza yuko bakuremwo dore aho bari dore twabagufotore ngaho uri kumva ni nayo mpamvu nakubwiye ntabwo tinya kuba kimuvuga ko igisuma cyarafashwe uri kumva rero ico nari ngarutse kuri Sebarundi cyangwa se Semahanga ni ukuvuga ngo ivyo ngivyo bavuga wakagombye kubimbazaho byasohotse nko muri raporo ya Loni twabonye ibyo bihamya bimushinjije ariko ababivuga ni bariya abangamiye niyo leta y'u Rwanda niyo ihora ibivuga nta raporo za Loni zirabigaragaza ko hari FDLR afasha nta binyamakuru ibyo byose byabisohora rero kubivugaho ahubwo ni ukuba turi kubiha agaciro gusumba rero icingenza ahubwo nuko twobisimba kuko turabizi ko ari ibinyoma iyo korera
genocide ariko bari abantu wenda Imana itubabarire wenda bo be experience genocide ngira ngo bafite ikikango cy'icyo kintu ko iryo jambo rihora rigaruka mu kanwa kabo. Rero genocide ntiyoja kuyikorera bari kure, abari hano bahari kandi ntaco barakorwa. Ni kubivugaho nibwo twaba turi kubitiza umurindi, ariko ni ibinyoma completely kabisa, kuko ivyo nakubwiye ku Rwanda birafite preuve. Ivyo bo bavuga kuri semahanga nabo nibazane preuve. Asante sana. Nta preuve ibinyoma n'ibinyoma no kubivugaho tuba turi ko turabitiza imbaraga kabisa. Mu gusozera kumbure dushaka yuko twinjira neza hahandi bavuga ati ngo muri ya ndirimbo yacu amani Kongo, amani idumu Kongo Burundi, turi umwe cyane. Iyo tugize ibibazo turabikora ko bakadufasha, iyo bagize ibibazo baratwikora ko muri iyo ndirimbo naririmbiye perezida w'igihugu cyanyu ndetse akaba n'umuntu wacu kuko aradutabaye muri iki gihe tudafite amahoro. Haravuga ngo jirani mwema ni zaidi ya ndugu kutoka tumboni, jirani mwema ni zaidi ya ndugu kutoka tumboni, sina zaidi ya hii shukurani, hii wimbo ni wako ndayishimiye, Sebarundi we, amahoro aganze Kongo ni Burundi. So umuturanyi mwiza wakubere mwiza hari n'igihe asumba uwo munsi bere. So Uburundi kuri ubu ngubu ni wa muturanyi mwiza dushobora gusumbya nabo batwiyitirira. Abo ngabo bavuga ko ari abatutsi natwe tukababanye, abo ngabo bavuga ko ngo tuvuga ururimi rwabo, abo ngabo bavuga ibi n'ibi. Jirani mwema ni zaidi ya ndugu kutoka tumboni kabisa. Kirumvikana neza cyane. Timbega burya ntuzova wibaza yuko abanyamurenge abandi kumbere muva mu bwoko bumwe bazova bakwanka canke batagushigikira? None kubera utekereza kubera iki? Kubera ushigikira Kongo. Bakavuga ati ngushigikira ngo bariko baratwica, ko bavuga yuko ngo abakongomani bariko barabica. Umukongomani ntiyemera umunyamurenge. Dahere kuvuga ko umukongomani ariko arabica tayari bawacishe kuko wewe wenyine waba wikuyeho ubwo bukongomani. Nta mukongomani uri kunyisha ko ndi umukongomani. Uri kumva? Rero ndakeka ko ntaco bonziza, ahubwo ibyo nizera bose nibyo bizera. Turushanwa gusa umutima wo gutinyuka no kushira amanga kubivuga. Ni nayo mpamvu twebwe izi ntambara ziza tutaja ku rugamba ngo dufate imbunda duhangane nabo baduteye, ko icyo tuzi icyo ntabwo ari cyo gikenewe, ahubwo dukeneye gukora guerre mediatique, dukuremo abantu bacu ubwoba kugira ngo bashire amanga, umwanzi abone ko twese abanyamurenge tumuzi, kuko njewe ndabizi ko twese tumuzi, twese tubyemera kimwe. Nabira mwe mwumva ngo aba nakagara, baba ngo ni ibifobagane n'ibiki byose ni ibintu byagiye biremwa nabo bantu bafite inyungu, abanyapolitike. Ariko twebwe turahura mu bikari tukavuga ati ujya muntu ujya bose bamuvuga, mugabo twebwe dutandukanye gusa ko twebwe dushira amanga tukabivuga, nibo ntibarabasha gushira amanga, mugabo tuvyizera kimwe, kandi igihe kiraje tuzohagurukira rimwe turangurure nk'impanda. Uyu mugabo ntazongera gutuma twicwa nk'ibinyegera. Asante sana. Uruhande rw'abavuga rw'abanyamurenge baba bagishigikira nuvuga M23 na AFC nitwovuga ati mbega ubwo ruhande mu rubarira iki kugira ngo nabo nyene bahumuka amaso babone ukuri aho kuri? Uru ruhande abo bashigikira twababwira gusa ko bakwiriye kuva inyuma y'aba bantu kuko nta neza babazaniye. Iyi ntambara yahereye kuri ico gihe, igihe bafashe ubutegetsi bwa mbere, nibo babaye abo ngabo ba chef d'état major, Munyamurenge bamugize. Intambara ya kabiri n'iya gatatu za M23 ya mbere byose ni ibintu bakireya kubw'inyungu zabo, bazigeraho bakabanza ubundi intambara n'ureba dire ukuntu yagiye iba, zimwe zagiye ziba hagati y'imyaka 10, yindi 10 cyangwa se hagati y'imyaka 6. Ni ukuvuga ngo bategura intambara bari busahuriremwo ivyo bazoja gukoresha ico gihe cyose. Ejo bakagaruka ngo bubatse imihanda, ngo bubatse zare, ngo bagize gute, ngo ibindi bihugu ngo biracakinye ngo bo bariyubatse. Bijya bintu bakoresha rero babikura muri Kongo cyane rwose. None hari izindi resource wewe uzibafite nezi, ngiragira bafise susore nabo nyene bafise ubutari buhe bwitwa gute
rero bakena bagongera bagatanga izindi n'iyi ngiyi vuba aha ngaha iraza kubera ko noneho isi yamenye ukuri iraza irangire nirangira rero uwabirutse inyuma hari igihe mu gihugu cawe uzoza uburaho werekera kubera ibyo wavuze kubera ibyo watangaje kubera ibyo wagaragaje kuri social media bishigikiye abarwanya igihugu cawe wenyine n'uburahuja uvuge kandi ngo bakwanze bakuziza uko ngusa bakwanga bakuziza uko usa ni iki kiri special ufite abandi badafite nibyo nama nabivuze umuhutu umututsi umutwa n'ibindi umuntu agira amaso abiri izuru akanwa n'ibindi agira ubwonko bumwe niwireba ugasanga iwawe nko mu rubavu hari akarobine ufunguraho amata cyangwa hari ikindi kantu uwundi adafite uzobone kuri special ariko as long as ubona ibizo ufite ibice by'umubiri byose uwundi abifite nta muntu uri special so ntukazaje kuzira ibyo washigikiye ngo nurangiza utugerekeho ko wazize uko waremwe ntacyo waremanywe abandi badafite yes turasozera ikiganiro cyacu ariko ntiwogenda utatubari icyakuzanye hano mu gisagara cyacu ca kumure mu gihugu cyacu cy'u Burundi ego abantu benshi bavyanditse muri comment ati Beni turashaka kumenya ati uwo mu bogare kabisa afisa amamuko yo mu Burundi nahavuga ngo ni umukongomani uwo n'umurundi wiwacu ati mbega ikiba cyamuzanye mu Burundi ni giki Galas murakoze cyane njyewe nari mfise impano yo kuririmba nararimba imiziki isanzwe ubuzima busanzwe urukundo nari narakoranye indirimbo na Lolilo nakoranye indirimbo na Jose Chameleone w'Ubugande nakoranye indirimbo na Kidumu nakoranye indirimbo na Mr Kagame mu Rwanda nakoranye indirimbo na Davis nakoranye n'abanyakenya benshi twatumaze gukorana izi ntambara zimaze kuza nahisemo gushira umukingi wanje cyangwa imbaraga zanje kuri contribution kugira ngo twese ngira icyo nterereye mu kugarukana amahoro mu gihugu ndatangira ndirimba indirimbo zirimo amahoro nigisha abantu ko dukwiriye kuba umwe nta muhutu nta mututsi nta mubembe nta munyamurenge indirimbo mfite zivuga gutyo hari nk'iyo yitwa ubumuntu akaba n'indi yitwa ubumuntu ngo ubumuntu mu bantu ni nyinshi zigenda zigaruka kuri ibyo nibyo naririmba maze kubiririmba message yarakiriwe neza ati iki nico cyari gikenewe mu bakongomani kubwira abantu ko nta twese turi umwe turi abakongomani message iragenda kure ariko uko igenda kure narabonaga ko ndabivuga mu magambo hari n'aba bantu bazana utumessage tumwe na tumwe two kugucumita muri comment ngo none ngo kubivuga ngo urabikora bintera imbaraga zo gutekereza yuko ngomba kugira ikintu nkora gituma ibyo mvuga n'ibyo nkora bimacinga naciye ntanguza Galas Foundation ni fondation ifasha impunzi kubera njewe ku giti cyanje nakuriye mu nkambi y'impunzi hajya ku Musasa Ngozi imyaka hafi novuga nyinshi yanje n'ubu ngubu tuvugana n'abavyeyi yabanje niho bari n'imiryango yanje nawe mfite n'abandi bavandimwe batuye za Kayanza na zahe so muri makeya ndangije natangije Galas Foundation kugira ngo nzoza nja gufasha impunzi z'abakongomani aho ziri ninagenda gufasha nzoza ngenda mfite icyo mbashiriye kuko ntiwojanira umuntu ababaye ubutumwa bwo kukana ariko mfite icyo akenye nkakimuha nzobona umwanya wo kumubwira ibitekerezo byanje byumve yamfunguriye amatwi y'umutima n'ay'umubiri ntangiza icyo kintu rero nza nkora amatuwa mu makambi nibyo byanzanye uyu munsi agenda ngafasha abakongomani bose abapfurera abashi ababembe n'abanyamurenge mu rwego rwo kubabereka ko turi umwe nta baguye mu mfasha umunyamurenge gusa narangiza rero nza mfata amakanya gato tukaba twaganira cyangwa se nkabaririmbira za ndirimbo ariko nkabaririmbira nabanje kugira icyo nobafasha mu Mariya ubushize naheruka hano muri December y'umwaka ushize ko mbikora buri mwaka twarahaye abapfakazi inkoko zo kujya kuri Noheli kubera yuko njewe nabaye mu nkambi twajyaga inyama rimwe kuri bonani neza kandi naho hamana nyene hari uwabibutsa akabakubitiramo ko hari nta kazi aho n'umuvyeyi wawe ukora amahera rero nabyo ibyo bintu narabyumviriye ndagenda duhereza abapfakazi 100 inkoko zo kurya naragiye nselectinga 15 tribu baba hariya abamoko 15 yo muri Kongo abasha barega bangu n'ibiki buri bwoko bukagenda bumhereza abantu 8 total kaba abantu 100 tubahereza inkoko ndakora amashampiyona y'imipira ku makipa hariya agera mu 10 nkabashiraho amafaranga bakinira n'ibiki harimo abakongomani bose muri rusange y'amoko maze kuvuga so
ndamaze gutangamo abo twambitse impuzu abo twagize gute nivyo ngivyo nkora ariko bigamije ko ivyo nigisha bisha no mu bikorwa kugira ngo byorohere abantu kubiyumvisha n'ubu nivyo bikorwa ndimo ku wa Mungu hari finale u champion iri kwiraba ubu nyene rero muri uyu mubano mwiza w'abarundi n'abakongomani naravyaguyeho tugira ko champion irimo abarundi n'abakongomani bo hajya mu makambi bafasha amakipe yo mu mikambi fata nani makipe yo muri commune Kiremba na commune Ngozi kugira ngo bakine rero ubu nivyo njemo finale zoba kwa Mungu kabisa hanyuma nzoja gutanga ivyo bihembo Mani dushoboze tuzoza kugira couverture mediatique ivyo bikorwa byiza bayibone neza bigaragaza twerekane ko umukongomani n'umurundi ari umuntu umwe karibu sana iyi ni radio n'ikinyamakuru gishigikira amahoro by'akaranga mu gihugu abantu bose bahuriza ku kintu kimwe cyane cyane ari cyo twita amahoro n'urukundo n'Imana icyo wonye kabisa Irebe Media iragikora karibu kabisa bizonezera nitwajana fatikanye muri iyo mirimo myiza tu cyane gose yes kumbure reka ndakubaza akabazo kanyu mu nkundiye kini mbega burya yamvuga kuzavuga ati Garasi ntozava bavuga ngo ariko arafasha abakongomani b'ubwoko buriko kumbure bya bindi bariko baravuga ngo bariko ngo abakongomani ngo bangu canke bababembe canke babashingo nibo bariko barisha abanyamurenge ngo uriko uraja gufasha kumbure ngo ubwoko buriko buratwica nibazosanga iyo mvugo iriko irakoreshwa cyane bitewe nuko wewe icyumviro cyawe ari cyo guhuza abakongomani yatari cyo gufasha gusa umunyamurenge ari cyo gufasha umuntu ari wese ari mu munzi yitwa ko ari umukongomani iyo ba topic ndende cyane kwisobanuraho ariko ndi hano Imana nidufasha wenda twozokora ibindi biganiro reka mbigusobanure mu kanya gatoya dusoza kuko narusha nta kibazo muri make ivyo biri muri bamwe mu batankunda banzize ariko ivyo ngivyo hari ico bavuga ngo nuruca abana bica bigaragaza neza 100% umunyamafuti uwari none nimba njewe wenda amaboko yo bafitanye ingorane njewe nkaririmba amahoro first of all mubane mu bumwe cyo ni cyambere nkabirenga ntacanja gufasha umupfurero umubembe umushi n'umunyamurenge simusi abo bose barimwo n'ivyo dukora abakongomani bose hama mu nyuma yo kacumbwira ngo none ngo we nguja gufasha ngo bari abanyamahanga ngo nabanyamoko sometimes bamwe niko babita ngo bari abanyamoko ngo uzuja ngo kubafashiriza iki ngo ntasone uri kumva rero none njewe nimba nafashije umunyamurenge tubanze tureke tuje no hirya ya politiki nimba nafashije umunyamurenge n'umushi n'umuki none kubera ko umunyamurenge ari wo bombwira ngo reka gufasha ngo bari ngo dufashe twenyine ni siwe kero ubaye mu extremist kabisa siwe wanza yandi moko uri kumva umupfurero we ko ataza mwambwira ati kubera kuri gufasha abashi cyangwa ababembe cyangwa ibiti cyangwa se kubera kuri gufasha bene wanyu bo bakuremo dufashe niho tumenya ko udukunda turi abakongomani udufashe twenyene nta mundi muntu urabimbwira usibye bamwe mu banyamurenge rero abo ngabo binjiwemo niyo virusi twatewe na bari abantu bo kutubwira ngo bari barabanga ese nimba batwanga njewe nkabagirira neza ntutekereza yuko bizovamo imbuto yo gutuma bagukunda kurusha uko nobagirira nabi gashimangira wenda umutima mubi yarafi none nimba hari umuriro uri kwaka reka mvyitegure kamena mwamazi none ukanyanga urashaka gusha rero uri kumva rero urugwango uvuga ruri muri Kongo amacakubira avuga muri Kongo ni wewe uyacanira kubera twe turi gushaka amahoro uri kutugwanya none ntibibaye uruca abana ntibisobanutse hagati yawe nanje umukunzi w'amahoro ninde uharanira amahoro ninde wakagombye kuwunshinja uyu munsi ko nafashe wenda ahubwo mfashe imbunda nkaja kurasa abo bapfurero n'abashi nibwo wonyiyama ukambwira ati sigaho urica babiri ejo nabo bazaza bice babiri kandi muri abo babiri hazoba harimo umwana wawe n'uwanje ivyo nivyo wakabonje kumbwira none njewe uri kubimbwira nagiye gukora icyiza cyo tuma zohura n'ahantu akaba ikintu Garasi yakoze akangaburira inkoko ndi mu ikintu yadukoreye tuza twirirwa ku marigara abana bamwe ibimogi tukabona aho twirirwa mu mashampiyona bazakina ukwezi kose du creating ikintu kiba busy hazoza kubahemba barakinyigiye kinini kugira ngo babone aho birirwa ko mu nkambi nta zindi activity ico kintu kikazomusigaramo
yazamuka mu Minembwe aho umunyamurenge yananiriwe ku musozi akamubwira ati ngwino nguhembuza amazi ntuye hariya kubera Galas. Izo nizo mbuto turi gutera, ubabara zogenda babare kuko ntidufite guhagarika ibikorwa dukeka ko ubu turi nko gukabakaba. Ikintu cyose njewe ntekereza ko n'abagenzi banje dufite imyumvire imwe yo gukunda amahoro, ikintu dutekereza ko cozana amahoro turiko turagerageza kugishakisha. Turi nko mu mwijima ariko turiko turakabakaba ngo tubone amahoro. Umuntu ukuziza kuri guhiga amahoro none urumva we ari we mukunzi w'ibibazo kabisa. Nuko murakoze. Yes, kumbure ndagushimire cyane Galas, kandi ndaguha n'ikaze kandi mu gihugu cawe kuko warahabaye, warahakuriye, warahigiye. Kumbure ndaguha ikaze kandi welcome, uyimvuri muhira. Murundi uri mu Kongomani turi abantu bamwe, ivyo kuvuga ngo ibiki nibiki byarana bariye bijya n'ivyahariya nyene. Aha mu Burundi byo ni fresh sana. Asante sana. Yes, kumbure aba yifuza gukurikirana ibikorwa vyawe, utubarira imbuga zawe musanzwe mukoresha kugira ngo aba bashaka kumenya izo activity musanzwe mukora babona ama proof biborohere. Urakoze cyane. Byinshi biri kuri YouTube yanje, ni naho n'imiziki iri n'ivyo bikorwa bya bitwa Galas Music. Galas Music. So kuri Instagram yanje wonsacinga nitwa Galas 8 ugashaho umubare 8 _official. Galas 8 kaga koniko hasi _official. So aho ngaho wombona ugeze aho ngaho na email na website ya Galas Foundation n'ahandi nibiki nodukurikira kabisa. Yes, kumbere tubakingurukire namwe mwese mwara dukurikirana, uri Murundi, uri Mukongomani, mu bwoko bwawe bwose canke ivyo vamwe mu Nyagitega, ari mu Nyengozi, uri Munyamurenge, wherever you are, uri Murundi, uri Mukongomani, byose turazi ko turumwe. Sivyo none ndagukengurukire wowe wese wagize commentaire ku kiganiro ca mbere niki uriko uragira, ufise nikumbere n'ikindi cyiyumviro ushaka guterera ukandika muri commentaire hamu bukurikira Galas. Kumbere twizere yuko nitwagira ikindi kintu kumbere dushaka tuzoyage ko twizere kuzoduha umwanya kabisa anytime. Irebe FM.